Pozdrav svima, podrška za Crnogorski umjetnički kružok, Zinako projekat podržan od Ministarstva kulture Crne Gore. Ja sam Sretan Radulović, odsvirat ću neobjavljenu autorsku pjesmu Ton. Uživajte. Da li bi vi, da li bi oni, da li bi svi mudrost pravu mijenjali za slavu? Da li bi oni, da li bi vi, da li bi svi to što imamo za neku drugu glavu? Bez žica ne čuje se ritam ulica, a tihe sjene od nekud nas prate. Na svome tlu tada sam izbjeglica, muziku noći samo rijetki shvate. Sve je plavo kada legneš na ton, di-da-da-dom, da-da-di-da-da-dom. Ne treba ti zlato jak avion, di-da-da-dom, da-da-di-da-da-dom. Još jedan dan uzimam na bon, di-da-da-dom, da-da-di-da-da-dom. Nebo i ja, gitara i kapon, di-da-da-dom, da-da-di-da-da-dom. Mala nije top, ali ima nešto. Pjesma nema bas, ali ima rešto. Biraju se začini, razni načini, da sunce stane na put oblačini. Sve je plavo kada legneš na ton, di-da-da-dom, da-da-di-da-da-dom. Ne treba ti zlato jak avion, di-da-da-dom, da-da-di-da-da-dom. Još jedan dan uzimam na bon, di-da-da-dom, da-da-di-da-da-dom. Nebo i ja, gitara i kapon, di-da-da-dom.